guys, for today's video ay wala lamot, subal milk tea. Tara, iba nyo ang lalamot. Hello guys, ngarumot si kayo. Walay asyangog ko. Walay Taiwan Tekwan na milk tea. Tara, tayo na itwa. Takaka-open to nata. Sa ambuton, walay Taiwan Tekwan. Yagaw natin. Masamit. So, ininom na ang buto-buto. Itan taon tawid tila, umbol tang tayo. Itan na asing tila. Ninanin tayo, no, antoy mamora. Nitan, walay tag 29, tan tag 39. Na milk tea. Let's drink tea together. Tea ni ate. Nitan, tamad order tila. Tapyan na preskoan tayo. Grabe na yay. Putangan to. Kalkaya yan na namas. Nangguyan, amagalay buwag. Ganyan, bali-bali, man milk tea, natan. Lalo na no, ang puta-putang. So ate, mampili tilay orderan tayo. Ya milk tea. No dinan so, buy one, take one. Nitan, tawagan ko lamay. Anak ko ya mambibidyo. Utsisya. Di magumulata ang to'y kuno'y gabay to. Ipipilian ko ng gabay tong flavor. Sabi ni ate, yung tag 55, yun ang buy one, take one. Pwede na. Kanya nalis kong nanorder ya tampol. Kasasaki kami ay kaibakan to. Kaya nagumbarong siya. Ag-iiba nyo pa man order. Maya may su flavor. Ako antay piliin ko. Nya. Walay watermelon, cookies and cream, dark choco, chocolataro, avocado, mango, strawberry, okinawa, red velvet, double dot, tan, Nutella. Kanyan sa pili, strawberry, ka-favorite ko. May iba, cookies and cream. Nitan, ipe-prepare dala may order ko. Nga pala, si ate so akang gawa may tea ni ate. Ay, masusulat. Ay, makangkada ilan to. Mabay so akang gawa ta. Walay buy one, take one. Kayan, apura yun, tatanag tayo na uti. Gali dya, taman order kila. Tawayan tayo yung milk tea ni ate. Shout out sa may akang gaway tea ni ate. Hi po. Atan so akang gawa, amay kimaway. Nitan, ireredy dala may order ko na strawberry at saka cookies and cream. Plus one, strawberry again. Amay tag 29, saling kumut. Yan walang mo so awit ng kumut. Abo, baka naani kulang ko uy. Agay lang imis na ate. Kanyan, sigurado masami tay templada. Ya milk tea. Nitan, apautakla. Si kayo'y mga kaidol, apat kila. Good news. Ni walay sponsor tayo mampa milk tea. Kanyan, mangkoming kila, mampili kami apatira yung man milk tea. Tea ni ate. Mangkoming kila talit sab, piyan si kayo'y napilimi. Piyan natawayan nyo yung milk tea ni ate. Salamat din sa amin ng sponsor. Agto gabaya ipabilay nga ranto, pero balbalag ya salamat. Para sa ramay, solid ya followers ko. Tani, apautakla. Saliwang kumutlay olas pandisal, abay tulabat. Aya so order ko, strawberry. Yagi, gabi ko lang yung tawa yan. Ito may istro yan, atan. Istro, kulay istro. Isang kulay ininom. Nang sup-sup. Kalay dito, apres ko anak. Laki labat dya, ka. Tini ate, jalabater, abay na iskwilaan. Masami sa milk tea dya. Agustuhan ko yay, strawberry. Galila sirin, man order kimi ladya. Jalabater, asing garad iskwilaan tayo. Piyan natawayan yung mo sa milk tea. Nya, sunakong ko, manimirinda mo na kami dua. Mga kamulit pantisang. Patapatang niya pandisal, abay ito labay ya. Kanya naman kapag milk tea kayo, wala matso tinapay. Narasan niya yung nakong ko, pangkanam nakong. Supay gabay ito yung milk tea. Nung gabay mo, mangkuming kalatan, i-share mo lang yung video, tan mangkuming kala, piyan makapili kami, no supay idan me. Basta follow yung app pasirin. Unya labat subilay, bye-bye.